Reka ngusuhuze we ukurikiye amakuru n'ibiganiro ugezweho na chaîne yacu ariyo yawe yabisobanukirwe official. Ni chaîne ikugezaho amakuru abatandukanye arimo aravugwa mu gihugu hagati ndetse no hirya no hino kw'isi. We rero udukurikiye aka kanya reka tukubwire aho amakuru yacu tugiye kuyahera ku yarimo aravugwa mu gisirikare cy'u Burundi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero biri kuvuga Kongo igisirikare cy'u Burundi kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kwa telefone mu buryo kutigera kivuga amakuru y'ibirimo birakibaho muri iki gihugu cya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyari cyagiye muri Kongo gufasha FARDC mu guhashya umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kubidoganya mu gihugu cya Kongo. Aba basirikare rero b'abarundi bari muri Kongo batangaje ko bamaze kwakwa amatelefone mu buryo bwo kutagira icyo bavuga mu birimo birababaho muri Kongo. Abasirikare b'abarundi bari muri Kongo biravuga ko barimo barishwa ku bwishi n'izi ingabo za M23 ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Abasirikare b'abarundi bavuga ko bamaze kwakwa amatelefone ku buryo n'ushobora kuba yakwishwa umuryango we udashobora kumenya niba akiriho cyangwa yapfuye. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeza kivuga ko cyamaze kwamburwa imyenda ya gisirikare yabo maze bambikwa imyenda y'igisirikare cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo nihagira n'upfa mu basirikare b'abarundi bizajye bigaragara ko ari abasirikare b'igisirikare cya Kongo bakomeje kuhasiga ubuzima. Intambara rero ya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo ikomeje kuba agatereranzamba kuko abantu benshi mu basirikare bakomeje kuhasiga ubuzima. Abasirikare b'abarundi rero batangaza ko rwose ibyo barimo barakorerwa muri iki gihugu cya Kongo bibabaje kuko ngo bari gufatwa nk'aho atari ikiremwa muntu. Abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi batangaza ko kuba abasirikare b'abarundi barimo baricirwa muri Kongo ari ibintu bibabaje cyane kandi bizakomeza gukurikiranwa ngo ku buryo n'abayobozi b'ibihugu bazabashobora kuba babiryozwa. Amakuru rero akomeza ava mu Burundi mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko bamwe mu basirikare b'abarundi ndetse banze gukomeza kujya kurwana n'izi inyeshyamba za M23 bivuga ko ngo baje gufatwa bakajyanwa gufungirwa mu magereza atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru rero ikomeje kubabaza igisirikare cy'u Burundi ariko nyene bikavuga ko bizakomeza bikaba bityo. Aya makuru rero nandi yose uyagezwaho na chaîne yawe ariyo yacu ya abisobanukirwe official. Ari makuru rero arimo aracaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, amakuru avuga ko perezida wa Kongo nyine ari we Antoine Felix Tshisekedi agiye kongera kurahirira bwa kabiri ku kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yatanzwe ku bitangazamakuru bitandukanye hariho nka Jeune Africa, aho rero ngo perezida wa Kongo agiye kuba yakongera kurahira kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero arimo aragenda atangazwa ko abazaherekeza perezida wa Kongo mu kujya kurahirira kuyobora iki gihugu harimo abaperezida bagera ku 10 bo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Muri ibyo twavugamo nka perezida wa Afurika y'Epfo, hakazamo perezida wa Congo Brazzaville, hakazamo perezida wa Togo, hakazamo n'abandi baperezida batandukanye bazaba bitabiriye uyu muhango, harimo nka perezida wa Mali, harimo perezida wa Zambia ndetse na perezida wa Botswana, harimo perezida wa Angola ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ni amakuru rero yakomeje kuvugwa nk'uko byatangajwe na Jeune Afrique ariko nubwo ngo hari bamwe bazitabira uwo muhango, hari n'abandi baperezida muri Afurika batangaje ko batazigera bitabira uwo muhango wa perezida Antoine Felix Tshisekedi wo kurahirira kuyobora manda ya kabiri iki gihugu cya Kongo. Muri abo harimo perezida wa
Tanzania Samia Suluhu Hassan aho yamaze gutangaza ko rwose atazigera yitabira uwo muhango. Hari n'abandi baperezida nka perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni. Ibi rero bibaye nyuma yaho hagaragaye inkubiri ko perezida mu gihugu cy'u Rwanda batameranye neza na Kongo, aho ejo bundi byavuzwe ko ngo hari umusirikare warashwe wa Kongo bari babashije kugera ku butaka bw'u Rwanda. Si ibyo gusa rero, hari n'indi nkuru yagaragaye ivuga ku gisirikare cya Uganda aho cyari cyabashije ngo kurasa ku birindiro by'ingabo za Kongo, maze bamwe mu basirikare ba Kongo bakaza kuhacikira amaguru. Amakuru rero yose yagiye agaragara, ese wakibaza ngo iyo niyo ntandaro yo kuba abaperezida bamwe na bamwe batazigera abitabira uwo muhango wa perezida wa Kongo agiye kongera kurahira bwa kabiri kuyobora iki gihugu cya Kongo. Andi makuru rero tubafitiye hano, amakuru avuga ko ngo leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye gushakisha yiteguye ngo kuba yakongera akunga umubano na leta y'u Burundi. Ni amakuru yagaragajwe ku bitangazamakuru bitandukanye nk'Igihe ndetse n'ibindi, aho rero umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ngo igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kuba cyakongera kugirana ibiganiro na leta y'u Burundi, maze bakaba bakongera bagashakira hamwe amahoro arambye hagati y'ibi bihugu byombi. Ibi rero bibaye mu gihe hari hashize iminsi mikeya rwose imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ifunzwe, aho rero yaje gufungwa mu minsi mikeya ishize. Si ibyo gusa kuko no mu mwaka w'ibihumbi 2015 imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yigeze kuba yafungwa, aho rero igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda ko ngo ariyo ishobora kuba ifasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ndetse bikavuga ko ngo ari nawe wari washatse guhirika ku butegetsi perezida wariho icyo gihe ariwe perezida Petero Nkurunziza. Ibyo byose rero byaje gukomeza bigenda abivugwa, bavuga ko biri muri bimwe byatumye leta y'u Burundi ihagarika ndetse ikanafunga imipaka yose yayihuzaga n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyo ni igihugu cyama gishaka amahoro n'umutekano hagati y'ibihugu biba biri bibanyi, ariko leta y'u Burundi yo yamaze gufunga imipaka. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ariwe Alain Mukurarinda, yavuze ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kuba cyakongera gusubirana kikagirana umubano n'igihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi icyakumva ko bishoboka bakinyera bakicara bagasubira hamwe bagahoza ubumwe, maze ibihugu bikongera bigahura bikaganira bigasangira nk'uko byari bibanye, nk'uko kandi ari ibihugu by'ibituranyi. Nk'uko rero bikeshwa igitangazamakuru Igihe cyabyanditse koko kigaragaza ko uyu Alain Mukurarinda yabishimangiye ko u Rwanda igihe cyose rwama rwiteguye kugarura amahoro mu bihugu baturanye. Leta y'u Burundi yoyo ikomeza gushinja u Rwanda ko ngo rucumbikiye bamwe mu bashatse gutera kudeta leta y'u Burundi, barikaba barahungiye mu Rwanda mu mwaka w'2015. Bikaba rero leta y'u Burundi ivuga ko muri abo harimo umutwe witwaje intwaro ngo ukorera mu Rwanda ariwo Red Tabara, ngaho uturuka mu Rwanda ukajya gutera igihugu cy'u Burundi ugiteza umutekano muke. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi ngibi kuko byanagaragaye ko mu gihe gishize Red Tabara yari iri muri Kongo, aho yahavuye ikajya gutera igihugu cy'u Burundi nk'uko byagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse na Kongo nk'uko yagiye ibigaragaza ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukorera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko rero Alain
Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yabitangazaga. Ubu hatezwe niba koko leta y'u Burundi izemera koko ko hongera kubaho ibiganiro bakongera bagahuza bakongera bakaba ibihugu bifitanye amahoro kandi bagashakira hamwe amahoro arambye. Amakuru rero mwagezwagaho na shene yanyu mukunda cyane ya Bisobanukirwe Official. Amakuru yacu tubasubikiye hano, tuzongera mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.